Steve Jerwa khatnya ustem kerta nong mensong udai khuna nong shot blerong hakathup top 6 jong kersan Yakob shot India's best dancer don kam mentai ke cingkershan berat ba na ki paj ba ban ai ki but na ka benta jong u ban kershan yu Steve ki paj ba ki don kam ban download ke Sony Live app ba Lenscat app na Google Play ba App Store ba tap yu mo phone nangta wadi ke India's best dancer season 4 play ke voting section pat nyon yu budam bodon yu dur jong Steve bat tap pat yu gebot karkom shat u Steve haki jing ko ba shakmat jong ne ransan klayo jing ro na ginong bishar ba kanthop kita Kapoor ke Krishna Kapoor ba Terence Lewis haman la kita yo Steve lala ban yo ki jing ro na ginong shakhot sngoba haki te gi jing ko hakano phais ni ar punyo trek unai lur ar chop saw ke keme Steve ke kong Bibi Jerwa ke noi kai jung u ke kong Sarina Jerwa ke kong Biti Jerwa kum ke bahieng baru ba ket bong lang thaba president ke All Meghalaya Dancers Association AMDA kilawan ban pan biang ke cingkershan ki pajba ban aibot yu Steve akan pan ki pajba baro working ya bot yu Steve na bo point shaka finale ti kubala ong ibaket ba ila ban bot na Sony 50 votes na ka Lenscat 50 votes they can download your apps from 11 Play Store and then type Sony Live में Lenscat hadin bade kin saya scroll ya to ka Sony Live में ya update up shay one to tap phone number the tap ya ka phone number bade pilaban install ya ka to ka apps and then select scroll shako kan thawat ka to ka voting contestant te pilaban click ha ka to ka voting and some vote you Steve na to manshat ke Steve ulong uba smart pa bancha di ulong motivated pa ulong hard working pa ti eknang wangin ya UE u ha ka final level te obviously we need to vote ni de ban vote yo Steve na to dangret Steve ula to nak tinga te pau dangret ba pala admission wanyalam idu hi ban admission na class te Merchant admission first day on the second day allow you to someone allow as a daily practice as a crew practice. They allow Steve as a crew practice. Hadin to prepare. He lies down every day regular practice. Ye to they upa Krishna upa mina pake ek uda phale pake thi ne pha jam nak ne shate uleve. They dalano buta. Te idu asisian yung nga ngamla wanya lang solution yung nan pon re wanya lang yung Steve solution ng nang te ngale pum no ngom itu asa no wanya ngawanya lang yung Steve hay yung lajo ngawan kit lut ki plus ko ki kot ki sla ki jan ki dab ye to te shailis ko liye nahi hai jana shabel ko te hadis ki te obviously ukan mauka mi after school usai lekin do itu ya itu hadiah nantu now itu one sama senang nonton sawanya lang na saya itu senang nonton apa show sa stay ndai tang por padang red hadu menta balaheru udah dekat bangahi te syai rubah habialam ban kum syaitan ki workshop dance workshop Shabarya ka Guwahati ne Shabarya ka kumki sha Mumbai Delhi Kolkata workshop ki battles na siya lang ba yun sa sisir ng karpa digi pa babaro ba kanya mo yung Steve student joma dia na bon boy siya thong ba unyo ay job ba obviously we feel very proud Bau Steve ulang koi shadu shakmat shadu shadia. They obviously need Punjab your voting. Really we need your voting. Really we need your support. So I request to each and everyone to please vote for Steve. Please सब लोग आप लोग vote कीजिएगा Steve को and voting करने के लिए आप लोगों को Play Store से आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा Sony app and Lenscat उसमें से आप लोगों को 50 वोट Sony app से मिल जाएगा दे सकेगा एंड 50 Lenscat से तो वोटिंग कैसे दे उसको भी आप लोगों को ये ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा
प्ले स्टोर से। उसके बाद में आप उसको इंस्टॉल कीजिएगा वो ऐप्स को, फिर उसके बाद पे आप स्क्रॉल कीजिएगा नीचे, एंड नीचे स्क्रॉल करने के बाद जब वो अपडेट आ जाएगा तो अपने आप उसमें आ जाएगा कि वोटिंग कंटेस्टेंट, तो वहाँ पे आपको स्टीव का फोटो दिख जाएगा एंड उसी से ही आप वहाँ पे क्लिक करके आप वोट कर सकते हो दोनों ऐप से, लेंसकार्ट भी एंड सोनी ऐप भी। सो प्लीज़ आप सबको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टीव को ज़रूर वोट कीजिएगा। एंड एवरी सैटरडे संडे आप स्टीव को टीवी पे देख सकते हो, सोनी लाइव पे ही, एंड वहीं से ही आप वोटिंग भी दे सकते हो। Iwan kapang nama tajam Steve, Steve Jawa, de haban yale kumno ban percaya sekipai ba, nak benta mababur di benta kiba ni julai keleng ki district, ia kendu isi buan ba ki pat ki semcing nama buan. Kidan tu ibelanang, mau kidan pakat tu kat ni, ya saya nak 100% kemenang nak kumno 70 kelatan, ni 30% kidan ki bambat pasutu kan sepang ki apps. Dalam mentang lawan so hakipur belajar udah tentang Sony Live, mau hadir kita yang belajar pat, nak kalian company kalau bertip bagi dan aplikasi apps, kawai ketika Sony Live kepada banhakan buat tentang Steve, nampak Sony Live 100%, 100% buat tentang buat nampak kalian sekarang. Tekipat pak mentang kalau percaya ki nama kedan aplikasi apps. Kemudian kita pak kita ban vote nak kawai kesemkan kita ban vote sispa. Kemudian kawai nak apps nak Sony Live, kemudian lang sanpau ban nak landscape kan dai sanpau. Kemudian u beliau ban vote hado sispa nak kawai Sony Live sanpau nak landscape sanpau kemudian sispa. Dia buat si kita pak pakai tip yang ada di rumah. Kim suatu kidan ke mobile kita mahu kim pas suatu part dan ketukan ni kim suatu kita dengan seperti ini fikirnya kita nak kita baca suatu mau ban download nama pun siapa yang dia ban hikai itu kita dari mobile kita suka juga ini batho ini Play Store mau klik ini Play Store anda klik Play Store dah YouTube ki download ini Sony Live mau download ini Sony Live dah yo apps untuk mobile. Bisa play ini anda play kita entry yung number joki berkerteng si kena kono mentak lah batai yang ni dah play gini dah ada kan ke apps atau mobile ada download di Play Store kan sami kan ni mobile saya klik anda klik kan sami scroll itu kadang-kadang depan number PI number kadang-kadang PI number kemudian hadir untuk nang ni tak pilih scroll ni dalam awal ni kan tu ya kan ni layak sanpau persen nang ni mah nak ni Sony Live layak sanpau tapi download yang sama wei part download yang sama wei nak ni kan apps nak ni Google Play atau Google Play sanpau yang nang ni pinjok saya kan ni wei part kan landscape mah kan ni kan landscape kan ni ketika company dia kemat nang ni ru pinjok sanpau persen sanpau buat tentang sanpau buat dia ni kemudian landscape sanpau buat nampak Sony Live sanpau buat kemudian uniru hab download ini nanjuhi hab download anda pilih download bisa dah lami ketika tool landscape bisa scroll ni kadang-kadang ni thok ni diklik play ni kadang-kadang ni skip nanti kan pan number ni nah itu kan sudah ada number ni skip baik kadang thok ni hanya hajrang thok skip back kemudian kalau entry back yang tu kita bisa buat support apa kan, pin school support, pin yang tu vote for contestant hadir juga di school tu, pin selaku vote for contestant, nang ni. Di nomor bubu ni kita tip di percaya kan ni kata landscape, baik ni kata sedang vote hari ni, nampak Play Store, baca ni nampak Play Store hi, go through nang ni nampak Google Play, mau tip yang ni saya buat kan bikin saya. Dengan kentu rupa ya itu ki balanang tu buat, mau ki bala tip buat, te subha banyaram dan banikai kan, nak kita ki bampak tip. Te kentu itu ki pak rupa ki bampak tip, te keli ni ki parlok ki bala buat teng, keli ni ki angkum no bagian buat, te ki bikin yaram dan batai buat. Kenapa masuk nama ba? Nah iya kerja kon mentang nak bersekai. Mau menurut Steve, performance Steve
performance ka bagi judge kila Eropa lalu pastang ka bukot hi ka performance u yo ba lai tho te te ki kwan ki invite ti su si phau oi sau phau tian dai ka ba i don kam ban yo ka bot ka baklan khana bu poi sport grand finale te la dang ki khlan ku bot to man ka ba sok u ra ra be ka jing chok ka India Best Dancer te ka tu ki pai ba ya ka brief new club bolak koi kumju punya I request the Anam Tribal of Meghalaya also, so please vote for Steve Jarwan. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya